ассалому алайкум тамошобинони азиз. Аввалин силсила нашри барномаи сиёсӣ таҳлилӣ амният ва ҷомеа аст аз студияи марказии шабакаи телевизионии вилояти Суғд ки бахшида мешавад ба истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон. Дар ҳақиқат дар замони ҳассоси ҷаҳони муосир вазъи кунунии ҷомеаи ҷаҳони муосир пеш аз ҳар вақта мураккабтар, пешгӯӣ нашавандатар боқӣ мемонад ва аз рӯи таҳлилгарони масъалаҳои сиёсӣ имрӯз маълум аст ки дар беш аз 100 кишвари дунё низоъҳо ва бархӯрдҳои гуногун сурат мегирад ва дар шароити кунунӣ ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун узви комилҳуқуқи Созмони Милали Муттаҳид аз ин хатарҳо дар канор буда наметавонад. Ёдоварӣ кардан аз шароити ҷаҳони муосир имрӯз ҳадаф аз он аст ки мо чун аз ҳар вақта бештару бештар барои ҳифзи арзишҳои миллӣ чун истиқлоли давлатӣ ва ваҳдати миллӣ фаъолияти пурсамарро бояд ба роҳ монем. Бо мақсади таҳлил ва баррасии масъалаҳои мазкур ба студияи марказии шабакаи телевизионии вилояти Суғд даъват шуданд устодон аз факултети таърих ва ҳуқуқи донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров. Бо истифода аз фурсати муносиб аз номи масъулини барномаи сиёсӣ таҳлилӣ амният ва ҷомеа коршиносони имрӯзаи моро ба барномаи сиёсӣ таҳлилӣ амният ва ҷомеа хушомадед мегем ва ташаккур мегем ки дар барномаи имрӯзаи мо иштирок варзида истоданд ва бовар дорем ки андешаҳои созандаи худро вобаста ба масъалаҳои мазкур баён медоранд. Ва ҳаминҷо мехостем андешаи шуморо вобаста ба ҳамин мавзӯъ шунида бошем ки то чӣ андоза мо метавонем худро хушбахт ҳис кунем, зеро ки соҳиби давлати миллӣ мебошем. Марҳамат. Хушбахтона мо ана ҳамин сарзамини Тоҷикистоне ки ибтидои солҳои 90 асри гузашта арзи ҳастӣ карда дар харитаи сиёсии ҷаҳон бо номи Тоҷикистон ба вуҷуд омад, ин пеш аз ҳама заминаҳои албатта таърихии худро дошт. мо аз тариқ мушоҳида карда тавонем мебинем ки тоҷикон аз қадимулайём аз давраҳои хеле таърихӣ соҳиби сарзамини маскунӣ буданд, соҳиби урфу одат ва анъанаҳои хеле хуби худ буданд ки ана ҳамин анъанаҳо, ана ҳамин таърих водор кард ки тоҷикон марҳила ба марҳила соҳиби анамин сарзамини хуб шаванд. мо аз таърих медонем ки ҳанӯз дар ҳазораи якум пеш аз милод дар сарзамини Осияи марказӣ нахустин давлатҳои ғуломдорие мавҷуд буданд бо номи Суғд, Бохтар, Хоразм ки ин хоса сарзамини аввалини давлатҳои тоҷикон маҳсуб меёфтанд. ва баъдан мо мушоҳида мекунем ки ҳанӯз аз асри 5 пеш аз милод дар ҳамин сарзамини ҳудуди имрӯзаи Эрон сар карда то ба ҳудудҳои Осияи миёна доман паҳн кард, нахуст империяи ҷаҳонӣ бо номи ҳахоманишиҳо ба вуҷуд омад. ва баъдан мо мушоҳида мекунем ки худро меросбари ана ҳамин империя ҳисобидан давлати Ашкониён, минбаъд Сосониён ки имрӯз агар мо мушоҳида кунем ана ҳамун ҷанбаҳои таърихи ҳудуди таърихии ин давлатро тоҷикон 1% ҳудуди ҷуғрофии анмин давлати Сосониёнро доранд ва сарзамини имрӯза Тоҷикистон ана ҳамун Тоҷикистони таърихие маҳсуб меёбад ки дар ҳамон давра арзи ҳастӣ карда буд. ва баъдан дигар давлат, аввалин давлати миллӣ мегӯянд масалан дар асрҳои миёна ки аз зери фишору хоб сиёсати бевоситаи хилофати араб ҳамчун давлати миллӣ ба вуҷуд омад, ин давлати Сомониён аст ки имрӯза бештари ҳудуди Осияи миёна, Эрон, Афғонистонро фарогир буд. ва хушбахтона аз анамин давлати миллии тоҷикон то мо 3% ҳудудаш боқӣ мондааст. хушбахтона чаро савол пайдо мешавад ва мо мегӯем ки ана ҳамин имрӯз дар ҳудуди масалан кишвари Осияи хурд як миллате ҳаст бо номи курдҳо ки зиёда 80 миллион нафар ҳастанд, вале онҳо сарзамине надоранд, давлати миллии худро надоранд. ва хушбахтона анамин Тоҷикистони соҳиби истиқлолӣ ба вуҷуд омада дар заминаҳои таърихӣ, ҳудуди ҷуғрофӣ ва анамун зери анъанаҳое ки аз дарозаи таърих ба мо мондааст то ба имрӯз арзи ҳастӣ карда ба мо мерос мондааст. ва имрӯз мо вазифадор ҳастем ки анамун анъана, урфу одат, ҷуғрофияи таърихӣ
خب اما اندیشه های ملی، افکاری ملی خود رو داشته باشیم و انمی سرزمینی به میراث گرفته رو حفظ و ارزش هایش رو گرامی داریم. تشکر زیاد، سلامت باشید. و در حقیقت ما باید امروز درک کنیم که داشتن جمهوری تاجیکستان برای هر یک نفر شهروند جمهوری تاجیکستان و به خصوص ملت تاجیک این آخرین امکانیت تاریخی به حساب می‌رود، زیرا از همین سرنوشت ملت ها که بالا هم اشاره گردید دیده می‌بریم که روز از روز و آن سیاست های دخوره که امروز جامعه جهانی را فرا گرفته است، وقتی که یک دولت امنیت و استقلالتش زیر سوال می رود، سالهای سال کوشش میکنند لیکن به انهمان امنیت کاملی خودشان رسیده نمیتوانند. و بالا هم اشاره کردن در برابر ملت کرد چندین ملت های دیگری هستند که از روی شماره هرچند از ملت ما شماره بیشتر دارند، لیکن به خاطر داشتن یک نقطه خردترینه که در خریطه سیاسی جهان به نام همان ملت یک دولت ملی ثبت گردیده باشد، زیر بازی های بزرگ سیاست مداران قدرت های جهانی امروز فرا گرفته می شوند و با وعده آنه که به آنها یک پارچه سرزمین هدیه کرده می شود، هر روز بر اثر همان مناقشه های به وجود آمده هزار نفر قربانی بازی های قدرت ها می شوند. و در حقیقت ما باید امروز درک کنیم که همین دولتی که ما امروز داریم آسان به دست نآمده و امنیت و استقلالیت این دولت ما همین گونه آرام و آسوده حفظ کرده نمی شود و برای حمایت همین امنیت هر شب هزارها هزار سرباز وطن در مرز کشور قدم میزند. هر روز تشبس های بزرگ از جانب پیشوای معظم ملت برای حمایت همین ارزش ها راه اندازی کرده می شود که آخران تشبس پیشوای معظم ملت به خاندان هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان هدیه کردن کتاب شاهنامه ابوالقاسم فردوسی به حساب می رود. و ما امروز در شبکه‌های اجتماعی می بینیم که برادران ما از جمهوری اسلامی ایران همین تشبس بزرگ پیشوای معظم ملت رو چگونه خوش پذیرفته ایستادند که فرهنگ و تمدن ملت ما رو دوباره میگن امروز امام علی رحمان در کشور تاجیکستان دوباره احیا میکند. بالا اشاره شد دوستان درباره یک دولت بزرگ ملی ما که قسمتی زیادی منطقه رو فرا میگرفت، این دولت بزرگ به نام سامانیان که امروز در سطح جهانی شناخته شده و در همون لحظه و امروز هم از بعضی آن ساختار اداره کنی دولتی تا حال هم از آن استفاده میکنن، در همون لحظه هم آن را آموزش کرده و استفاده میکردن. عموما استاد میخواستیم مختصر درباره همان ساختار اداره کنی دولتی سامانیان و سبب تنزل دولت چی عامل ها به وجود آمد که این دولت از بین برود تا برای نسل امروز آن همچون یک درس استفاده شود. مرحبا. تشکر. چون که الان اشاره نمودند تاجیکان همچون یکی از خلق‌های قدیمه در آسیا میانه به شمار می رود و در طول تاریخ در مرحله‌های گوناگون تاریخی هم شرایط وزین یک حالت وزین و هم دوره گلگلشکوفی رو البته پس سر نموده است و زمان دولتداری سامانیان رو مورخان دوره طلایی یا یک عصر طلایی ارزیابی میکنند. برای چی؟ برای آنکه محض در همین دوره عالمان بزرگی سطح جهانی چون ابو ریحان بیرونی، چون محمد الخوارزمی، ابو علی ابن سینا و دیگران که اینها عالمان همدان یا انسیکلوپدیست میگویند، محض در همین دوره فعالیت نمودند، تشکل یافتند و به علم جهان خدمت کردند. و ما میدانیم که سال 1999 از جانب اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان جشن 1100 سالگی دولت سامانیان با تشبس محترم پیشوای ملت تجلیل گردید. این برای چی بود؟ این پیش از همه برای بلند برداشتن حس وطندوستی. باید خلق تاجیکستان، مردم تاجیکستان باید دانند که ما چنین دولتی بزرگ داشتیم و امروز ما میبینیم که همین مجسمه مثلا امیر اسماعیل سامانی در تمام شهر و ناحیه‌های کشور البته در نزد مثلا مقامات اجرایی حکومت دولتی یک کارخانه اداره البته وجود دارد. این هم البته یک از گوییم تشبس‌های بهترین به شمار میرود. اکنون زمان سامانیان که دولت سامانیان که زیاد از 180 سال عرض هستی کرد، مورخان آن را به دو دوره جدا میکنند: دوره ترقیات، پیشروی و دوره سوشوی.
یعنی الکای با سقوط روبرو شدن البته. و امیر اسماعیل سامونی که چون که الکای معلم اشاره نمودند برای گویم مستقل کردن دولت از خلافت عرب کوشش ها کرد و به این مقصد خود رسید و از سال گویم اگر 875 دولت سامانی تأسیس یافته باشد از دوره حکمرانی امیر اسماعیل سامانی مثلا گویم از سال 892 سامانیان به مستقلیت سیاسی خودش نائل گردید. دیگر اینکه اسماعیل سامانی توانست که امنیت دولت رو در دولت سامانیان پوره تامین کند. همین دائم از همین ترک‌های اجنبی به حدود شهر بخارا خواستن هجوم می‌کردند، اطراف شهرها دیواربندی می‌شد و وقتی که سال 893 گویم اسماعیل آنها رو تارمار کرد و گویم همون سردارش رو اسیر گرفت، می‌باید یک سخنی بزرگش هست که در سرچشمه کمی از دیگر تفاوت دارند این سخن، یعنی تا وقتی که من زنده‌ام دیواری بخارا یا حصار بخارا من هستم، یعنی دیگر دیواربندی دیوار تعمیر کردن ضروری ندارد. ما قدرت داریم که چون که امروز هم پیشوای ملت دائما تکیه میکنن به جوانان، به قوه جوانان. امیر اسماعیل سامانی هم گویم دیواربندی رو میباد اهمیت نداد. ما قوت حمایت کردن مرز و بومی دولت رو البته داریم. و بعد از گویم وفات اسماعیل سامانی هم امیر اسماعیل سامانی هم وارثانش احمد گویم و مثلا دیگر وارثان دولت رو البته اداره کردن و از سال 892 تا سال 902 مثلا 43 این دوره گلگوشکوفی دولت است. و من بعد وقتی که از سال 943 برای چی دوره سوشوی دوره سقوط میگویند، الکای ماس از این دوره سر کرده در دولت یک بعضی حادثه های نادرستی سیاسی به عمل آمدن، از جمله مثلا بلند گردیدن موقع گواردی ترک و من بعد به خائنی دست دادن آنها، مثلا چون الپ تگین و سبوک تگین و گویم با دیگر سپهسالارانی که اینها آنها اول غلام بودند، من بعد به صفحه ارتش وارد شدند، بعد از من بعد گویم تو به درجه سپهسالاری رسیدند، لیکن آنها تو به درجه رسید که حتی امیران آخرین سامانی حتی به مسئولیت آنها وزیران خود را به یک وظیفه تعیین یا از وظیفه آزاد کردن نمیتونستند. این الکای چی میگوید به ساختار اداره کنی دولت یک ضربه سخت خودش را البته زده است. وابسته به مسئله گویم نظام اداره کنی اگر گویم اگر البته تاسیس دادن دولت یک مسئله خیلی اگر مهم باشد، مسئله اداره کردن آن من فکر میکنم از آن هم مهمتر است برای اداره کردن و برای پیش بردن دولت. و سامانیان هم یک گویم نظام بسیار پرقوت، نظام گویم خوبی دولت رو به راه ماندن و به طور عمومی اگر مختصر گویم اگر من ساختاری ماموری دولت سامانیان از دو قسمت عبارت بود، یکمش این درگاه و دومش این دیوان ها و به طور عمومی در دولت سامانیان 10 دیوان عمل میکرد تا دولت سامانیان آن دولت هایی که در حدود خراسان و ماوراءالنهر ارضی هستی کردند در این دولت ها مثلا مشاهده میشد ساسانیان به هم بود، مثلا دوره خلافت به هم دیوان بود، دیوان یعنی امروزه وزارت. لیکن زمان سامانیان انا همین نظام همین دیوان ها به شماره آنها به 10 عدد رسید. برای چی؟ برای آنکه هر یک ساحه وظیفه خودش را سیستماتیک یعنی به طور جدی به طور گویم باید اجرا کند، با همین مقصد بود. و هرچند دولت سامانیان بعدی برهم خوردنش هم از در صحبت آینده البته با چیز می‌ایستیم، همین نظام اداره کنی دولت سامانیان از بین نرفت. می بعد دیگر دولت هایی که سلاله ترک نژاد تاسیس دادند همون انعنه‌های دولتداری سامانیان رو البته ادامه دادند. تشکر زیاد، سلامت باشید. و ما در بالا اگر درباره تشبث پیشوای معظم ملت درباره به هر یک خاندان تاجیک تقدیم کردن کتابی شاهنامه ابوالقاسم فردوسی سخن کردیم و خوب میداند هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان که از جانب پیشوای معظم ملت کتابی تاجیکان علامه باباجان غفوروف نیست به خاندان هر یک تاجیک هدیه کرده شد و اینجا سخنهای بسیار خوبی درباره دولتداری و یک مرحله بسیار خوبی تاریخی برای ملت تاجیک اشاره هم کردن. من فکر میکنم که همون کتابی که از جانب پیشوای معظم ملت هدیه کرده شده است و این نقطه ها در اونجا بسیار خوب درک کرده شده است، هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان من فکر میکنم همین رو باید گرفته خوانده و هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان باید درباره همین دولت سامانیان یک معلومات مفصلی داشته باشد که این میتواند که همون غرور ملی ما رو، شعور ملی ما رو، خودآگاهی ما رو بلند کرده باشد و در برابری متاسفانه در همون مرحله تاریخی از بین رفتن دولت سامانیان ملت تاجیک بسیار یک
то оне ки ба истиқлоли давлатӣ бирасем бисёр як марҳилаҳои гуногуни таърихиро аз сар гузаронид ва бисёр чизҳоро аз даст дод, лекин ҳамон арзишҳои миллӣ ва бахусус забони давлатӣ ҳифз карда шуд ва ҳамон арзишҳои бузурги миллии мо ҳифз карда шуданд ки сабаби бисёр хубе шуданд барои таъсиси ҳамин давлати тоза истиқлоли худамон. ва муаллими азиз, аз шумо мехостем вобаста ба ҳамин баъд аз пошхӯрии давлати сомониён ҳамин як марҳилаҳое ки миллати тоҷик дар қатори дигар давлатҳо, яъне дар оне ки дар ҳайти ин ва он давлатҳо будем, кадом роҳи таърихро тай кардем. марҳамат. ташаккури зиёд. албатта шумо дуруст қард кардед ки халқи тоҷик дар тӯли ҳамин арзёбиаш якчанд марҳилаҳои таърихро аз сар гузаронид. будан давраи шукуфоӣ, чӣ хеле ки мана дар инҷо устод қайд карданд, аз ҳама давраи чӣ хеле ки мана боз устод қайд карданд, давраи тиллоӣ, ин давраи сомониён буд. албатта тоҷикон тавонистанд ки дар тӯли 2 аср зиёда аз 180 сол ана ҳамин силолаи худро нигоҳ доранд. хай ба мисли дигар давлатҳо дар натиҷаи суст шудани системаи сохтори марказӣ давлати бузурги сомониён дар охири асри 10 аз байн рафт. лекин дар солҳои минбаъда новобаста аз оне ки ҳамин давлати сомониён аз байн рафт, лекин тоҷикон нест нашуданд. дар давраҳои минбаъда, дар асрҳои миёна тоҷикон дар ҳайати давлатҳои гуногун, аз ҷумла дар таркиби ҳамин давлатҳои ғазнавиён, қарохониён, яъне ҳудуди имрӯзаи тоҷикон, тоҷикистони имрӯза ба якчанд қисматҳо тақсим буд. албатта имрӯз мо бояд аз он шод бошем ки махсусан бо ҳамин роҳбаладиву махсусан бо ҳамин ҷонбозиҳои пешвои миллат тоҷикистон тавонист ки тамоми ҳудуди худро нигоҳ дорад. мана чӣ хеле ки дар инҷо чанд маротиба қайд гардид, масалан курдҳои Ҳирот зиёда аз 80 миллион ҳастанд, лекин соҳиби давлати ягона нестанд. ин халқ дар байни якчанд давлатҳо тақсим аст. ва шукрона мо аз он бояд кунем ки имрӯз махсусан бо анамин ҷонбозиҳои пешвои миллат, чӣ хеле ки ман қайд кардам, анамин тоҷикон тавонистанд ки дар ибтидои солҳои 90 асри гузашта давлати ягонаи худро нигоҳ доранд. албатта мана имрӯз мо ҳамчун таърихчиён, албатта ҳамчун ҷомеашиносон бояд ба ҳамин ҷавонон ҳатман ҳамин чизро расонида тавонем ки нигоҳ доштани давлати ягона ин кори осон нест. албатта мана чӣ хеле ки ман қайд кардам, баъди оне ки ҳамин давлати сомониён аз байн рафт, тоҷикон натавонистанд давлати ягонаи худро таъсис диҳанд. ва махсусан бо агар мо давраҳои таърихӣ ба нигоҳ кунем, чӣ хеле ки ман қайд кардам, тоҷикон дар ҳайати давлати ғазнавиён, қарохониён, минбаъд аз тарафи ҳамин муғулҳо истило карда мешавад. албатта мо ҳамин як чиро гуфтани мо дар кор ҳаст ки ҳатман дар кам шудани халқи тоҷик ҳамин зафткориҳои муғул низ яке аз сабабҳои асосиро боздааст. дар ҳамин ибтидои асри 13 вақте ки Чингизхон сарзаминҳои осиёи миёнаро забт мекунад, ҳамин нисфи зиёди тоҷикон кушта мешаванд. шаҳрҳо хароб карда мешаванд. албатта шаҳрҳо хароб карда мешавад. ҳамин зафткориҳое ки аз тарафи Чингизхон карда шуд, албатта ба урфу одат, ба забон, ба анъана, ба ҳамин ҳудудҳои тоҷикон таъсири худро расонид. албатта агар мо ба давраҳои минбаъдаи таърихӣ нигоҳ кунем, ҳамин баъди дорумор шудани давлати муғулҳо, минбаъд ба ҳамин сарзаминҳои осиёи миёна давлати Темуриён соҳиб мешаванд ва минбаъд сарзаминҳои имрӯзаи тоҷикон, ҳудудҳои имрӯзаи Тоҷикистон дар ҳайати давлати Темуриён буд. умуман агар мо асрҳои миёнаба нигоҳ кунем, таърихи халқи тоҷик беҳад як давраи вазнини пурталотумро аз сар гузаронидааст. мана имрӯз бо шарофати пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамин таърих, фарҳанг, урфу одати тоҷикон ба ҷаҳониён муаррифӣ шуда истодааст. яъне тоҷикон новобаста аз оне ки 10 миллион ҳастанд, ин қадар ҳам халқи кам нестанд, бисёрам нестанд, лекин тавонистанд ки таърихи худро ба ҷаҳониён муаррифӣ созанд. имрӯз албатта халқи тоҷикро бисёр халқҳои ҷаҳон мешиносад, таъриху фарҳанги тоҷиконро эътироф мекунанд. яъне новобаста аз оне ки чӣ хеле ки қайд кардем, дар асрҳои миёна тоҷикон пароканда буданд, имрӯз тоҷикон дар зери ливои Тоҷикистони соҳиби истиқлол муттаҳид ҳастанд. ва албатта вазифаи ҳар яки мо
устодон, ҷавонон, устодон аз он иборат аст ки амнияти ҷомеаро нигоҳ дошта тавонем. Бо кадом роҳ? Бо роҳи ана ҳамин фаҳмонида додан, фаҳмонидани рукнҳои асосии давлатдорӣ, паҳн кардани арзишҳои миллӣ. Яъне бо кадом роҳ тоҷикон соҳиби давлати ягона шуданд. як масъалаи бисёр муҳим аст боло ишора шуд вобаста ба намон давлати ғазнавиён. вақте ки шоҳ асари абулқосим фирдавсӣ шоҳнома дар давраи сомониён оғоз мекунад навиштанашро, вақте ки ба султон маҳмуди ғазнавӣ пешниҳод карда мешавад, бубинед ки як муносибати бисёр дурушт ба абулқосими фирдавсӣ пешниҳод карда мешавад. абулқосими фирдавсӣ ҳам як ҷо ишора мекунад ки басе ранҷ бурдам дар ин солусӣ, аҷаб зинда кардам ман ин пурсӣ, намоирам аз ин пас ки ман зиндаам ки тухми суханро парокандам. ин бубинед дар ҳамон лаҳза агар дар дили абулқосим фирдавсӣ як дарди таърихӣ буд, дарди миллат буд ва ҳамин истиқлоли давлат ки имрӯз баъди ин қадар сол, баъди 1000 сол имом али раҳмон он китобе ки ғазнавӣ, султон маҳмуди ғазнавӣ як ҳеҷ чиз ҳисоб мекард, яъне мо чӣ қадар ҳамчун як китоби муқаддас барои ҳар як хонадонамон имрӯз як бо шукӯҳу шаҳомати хоса имрӯз давлати миллии мо роҳбараш ҳадия мекунад. ва ман фикр мекунам бузургӣ ва бурди ҳар як миллат аз он иборат аст агар фарзандони фидоӣ дошта бошад. ва мо шукргузорӣ бояд аз он кунем ки миллати тоҷик ҳамин гуна миллат аст ки аз умқи таърих то ба имрӯз дар қатори он нафароне ки хиёнат мекарданд, заминҳои таърихии мо ву шаҳрҳои таърихии мо аз даст рафт. агар бубинед хиёнат аз дохили худамон сар зада буд. ва дар баробари ҳамин боз доштем ҳамин фарзандони миллат ки мисли оне ки темурмалик як каф хокро дар миёни худ баста ба берун рафта гуфта буд ки атри кафан зи хоки ватан кардам орзу ва ҳасрато ки ин орзу мебарам ба хок. ва онҷо навишта буд ки маро ба анамин хоки ватан гӯронед. яъне ҳамон лаҳзаҳо дарк карданд шояд ҳамон нусратулло мақсуму шириншоҳ шоҳтемур ки саридор ҷони онҳо аз даст рафт, шояд умед доштанд як рӯз не як рӯз як марде мебиёяд ки рӯҳи онҳо ҳамин гуна зинда мешавад. як рӯз не як рӯз мо соҳиби як давлате мешем ки ҳамон ормонҳои фирдавсиву рӯдакиву шириншоҳ шоҳтемуру дигарҳо зинда мешавад. ва шукр ки мо ба ин рӯз расидем. ва устод мехостем инҷо дар баробари ишораам карданд ки дар оне ки давлати сомониён аз байн рафту мо дар қатори ин ва ё он давлатҳо будем ва анамон оғози наздик шудан барои таъсиси як давлат ва анамин минтақаи осиёи марказӣ зери ҳуҷуми россияи подшоҳӣ ва забт кардан аз ҷониби россияи подшоҳӣ мешавад. ва баъдан аз ҳамон инқилоби соли 1917 ва оғози таъсиси давлатҳо дар минтақа ба вуҷуд мебиёяд. мехостем андешаи шумо баъдан дигар коршиносоро шунида бошем. бале, дар ҳақиқат дар охири асри 19 як таҳаввулоте ба вуҷуд омад ки дар ҳудуди осияи миёна боиси хеле маҳдуд шудани сиёсати давлатҳо гардид. барои чӣ? ҳоло ман ишора мекунам пештар. бибинед ки дар тамоми дарозаи таърих агарчи тоҷикон ба сари қудрат омаданд на бо силоҳ, балки силоҳи аслии тоҷикон аз дарозаи таърих то ба имрӯз ин чи аст? чунон ки ишора кардед, ин қалам аст, девону дафтар аст. ва дар ҳамин дарозаи таърих бинед ки забони давлатӣ, забони коргузории давлатӣ ки аз замони сомониён ба ҳайси ҳамчун забони коргузории давлатию дигар таҳризӣ шуда буд то ибтидои асри 20 асри ҳасӣ кард. агарчи давлатҳои туркии дигар дар қаламрави осияи миёна арзи ҳасӣ карда бошанд, забони давлатдорӣ забони тоҷикӣ буд. ва баъди оне ки россияи подшоҳӣ дар ҳудуди осияи миёна ҳуҷум кард, онро забт карда гирифт, ин албатта омилҳои сиёсӣ, иҷтимоӣ, иқтисодии худро доранд ки мо баъдан дар чиҳои оянда муфассал истода мегузарем. вале як таҳаввулоти наве ки дар ҳудуди осияи миёна омад, ин ҳам бошад
سال 1917 ماه اکتبر انقلاب بود و تاجیکان توانستند که در قطار دیگر خلق‌های آسیای میانه صاحب دولت شوند. این البته با اون سببی که سال 1924 در حدود آسیای میانه یک اصلاحات مهم گذرانده شد با نام تقسیمات ملی حدودی و در نتیجه همین تقسیمات ملی حدودی در یک تحولات های نو خوشبختانه تاجیکان صاحب دولت شدند و در این بابت اکادمیکی مرحوم تاجیک شادروان رحیم مصف اثری خیلی سیگانه دارد مفصل در اینجا بیان کرده است و در اینجا یک لحظه حساس قید میکنند، میگوید که وقتی که کمیسی گذرانده شدن تقسیمات ملی حدودی در آسیای میانه با وجود آمد، در حیات همون کمیسی تاجیکان موجود نبودند و در نتیجه تیار رو آماده کردن لایحه گذرانده شدن تقسیمات ملی حدودی بعداً چینار اماموف و سکلوف همچون نماینده تاجیکان در هیئت کمیسی قبول کرده شدند و در اینجا ببینید که یک لحظه حساس می شود. آنها تنها روزگی خود را دادن داشتند که ما راضی هستیم که همین لایحه قبول کرده شود و در نتیجه ببینید همینجا سرزمین تاجیکان با دست دیگر خلقیت ها معین کرده می شود که اینجا سرحدی چه است؟ من این دولت ها از جمله تاجیکان و ببینید که در همین لحظه حساس اولا تاجیکان می گفتند به همین ولایتی مختار شما خانه هستید خلاص و بعدا در نتیجه دیگر تحولات ها دیگر پیشنهادها و خلاصه آمدن سال 1924 که تاجیکستان همچون جمهوری اتونومی تشکیل کرده شود. برای چی؟ برای آنکه در همین لحظه حساس می هراسیدند از آنی که تاجیکان با دیگر ملت های عموما قوم قبایلی که در حدود افغانستان ایران امروزه هست مانع جدی گوییم که دولتی برپا یافته ایستاده شوروی می شود. برای همین نگذاشتند که در حدود آسیای میانه یک دولت ابرقدرت تاجیکان تشکیل شود. حالا که از جانب یکی از سیاستمداران خیلی ورزیده روس پیشنهاد کرده بود که با نام چچرین در اساس نشانداد خاورشناسان روس در حدود آسیای میانه چنین دولت تاجیکان تشکیل کرده شود و خوشبختانه با جلب و تلاش های فرزندان ملت تاجیکستان مختار اجرایی تأسیس یافت و با کوشش و غیرت های جانفدایانه قهرمانان تاجیکستان نصرت الله مخزوم، شیرین شاه تیمور خوشبختانه سال 1929 تاجیکستان مختار به کشوری هفتمین شوروی سوسیالیستی تبدیل داده شد. تشکر زیاد، سلامت باشید و در حقیقت هم نمون در راه رسیدن به راه یک استقلالی دولتی که در هیئت شوروی تأسیس داده شود بسیار یک فکت‌های گوناگون تاریخی هست و من فکر میکنم همان یک واقعه هایی که در همان لحظه ها به وجود آمده است برای هر یکی ما امروز هم تحلیل کرده بشود و هم باید یک درسی باشد و بسیار بودند در همان لحظه شخصیت های تاجیکی که صاحب وظیفه های پرمسئول بودند، لیکن در لحظه هایی که باید هویت ملی معلوم کرده میشد به این ملت خیانت کردند. لیکن در همان لحظه ها قهرمانی های نصرت الله مخزوم، شیرین شاه تیمور، صدرالدین عینی و دیگر شخصیت ها و اکثر آنها که در همان لحظه ها صاحب یگان مسئولیتی بزرگی هم نبودند در همین راه قربان شدند و آماده بودند که قربانی بشوند و معلم میخواستیم وابسته به همین سهمی شخصیت های بزرگ تاریخی در همان لحظه ها برای تأسیس جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان. تشکر. البته در تاریخ هر یک خلق ملت هستند شخصای نامدار، هستند شخصان تقدیر جنبان، هستند شخصای تقدیرساز. البته
дар радифи чунин шахсон мо ҳатман гуфта метавонем дар рафти таъсисёбии тоҷикистони мухтор, дар рафти таъсисёбии ҷумҳурии тоҷикистон ҳамчун ҷумҳурии мухтори шӯравии социалистӣ ё ин ки табдил дода шудани тоҷикистони мухтор ба ҷумҳурии шӯравии социалистӣ ва дохил гардидани ҷумҳурии шӯравии социалистии тоҷикистон ба ҳайати ҳамчун республикаи ҳафтум ба республикаи ба иттиҳоди ҷумҳуриҳои шӯравии социалистӣ саҳми шахсиятҳои таърихии калон аст. дар радифи чунин шахсҳо мо ба мисол оварда метавонем Нусратулло Махсум ва Шириншоҳ Тимур. ин шахсҳо албатта худи Нусратулло Махсум дар натиҷаи ки барои таъсисёбии ҷумҳурии мухтори шӯравии социалистии тоҷикистон албатта саҳм гузоштааст. як нуқтаро ҳатман қайд кардан зарур аст ки махсусан дар солҳои сиюм дар натиҷаи анмин бозиҳои сиёсӣ ин ду нафар шахс ҳам Нусратулло Махсум ки ҳамчун роҳбари давлат буданд, ҳамчун раиси кумитаи иҷроии марказӣ собита мешуданд дар ҷумҳурии мухтори шӯравии социалистии тоҷикистон ва Шириншоҳ Шотимур дар натиҷаи тӯҳматҳои бардурӯғ онҳо гирифтори таъқиботи сиёсӣ гардиданд ва ин ду нафар тақдирҷунбонони халқи тоҷик дар солҳои 20 гӯем ҳам мо хато намекунем анамин соли 1937 дар натиҷаи гирифтор шудан ба таъқиботи сиёсӣ ҳукми қатл гирифтанд, онҳоро ҳамчун душманони халқ эълон карданд. албатта хушбахтона баъди оне ки аллакай анамин баъд аз вафоти Иосиф Виссарионович Сталин анамин шахспарастии сталинӣ маҳкум карда шуд, як қатор шахсоне ки анамин гирифтори таъқиботи сиёсӣ шуда буданд ҳамчун душманони халқ эълон карда шуда буданд ва зиёда аз 5 миллион нафар бегуноҳии зиёда аз 5 миллион нафар исбот карда шуд. аз ҷумла анамин фарзандони халқи тоҷик низ соли 1967 бегуноҳ будагии онҳо исбот карда шуд, сафед карда шуд ва албатта имрӯз ҳайре ки мо шумо медонем ки махсусан намин бо пешниҳоди пешвои миллат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ Имомалӣ Раҳмон аз 27 июни соли 2006 ба анамин Нусратулло Махсум ва Шириншоҳ Шотимур унвони олии қаҳрамони Тоҷикистон дода шуд. Яъне ин шахсон дар радифи қаҳрамонони Тоҷикистон ки дар асрҳои гузашта буданд аз қабили мана Тимур Малик чихел ки шумо қайд кардед, аз қабили анамин ву сеяни шӯришгарон ки барои истиқлолияти тоҷикон мубориза бурда буданд ҳисобида мешаванд. ташаккури зиёд, саломат бошед муаллима. Устод мехостем дар анамин ҷо андешаи шумо вобаста ба қаҳрамониҳои фарзандони миллати тоҷик барои эҳёи як ваҷаб сарзамини таърихии мо марамад. ташаккури зиёд. бояд қайд кард ки вақте ки ҷанги бузурги ватанӣ ба амал омад, дар солҳои ҷанги бузурги ватанӣ устод Садриддин Айнӣ ду асари муҳими худашонро таълиф карданд. якумаш ин қаҳрамони халқи тоҷик Тимур Малик, дуюмаш исьёни муқана. акнун савол ба меомад ки барои чӣ маҳз дар солҳои ҷанг, дар ҳолати солҳои вазнин устод Айнӣ ҳамин асарҳоро таълиф карданд. ин пеш аз ҳама яке аз сабабҳояш барои баланд бардоштани ҳувияти миллӣ, ҳувияти миллии ҷавонон, бедор кардани ғурури миллӣ. бале ғурури миллӣ аст ки яъне душман ба хоки гӯем давлати шӯравӣ ҳуҷум кард, аз ҷумла Тоҷикистон ки ҷузъи ин давлат буд, барои бедор кардани ҳувияти миллӣ ҳамин асарро таълиф карданд. барои чӣ ман ин асарҳоро ёдрас карда истодам, яъне асари гӯем қаҳрамони халқи тоҷик Тимур Малики устод Садриддин Айнӣ яке аз нахустин кӯшишҳое ҳаст ки маҳз ба гӯем Тимур Малик бахшида шудааст. ҳарчанд ин китоб бо сабки илми оммавӣ, яъне барои фаҳмондани оммафаҳм таълиф гардида бошад ҳам яке аз нахустин кӯшишҳо ба шумор меравад. пеш аз гӯем Тимур Малик ҳам албатта агар мухтасар истода гузарем, масалан шахсиятҳое буданд ки чуне ки муаллима ишора карданд, як ба тақдири миллат, ба тақдири як гӯем халқияти тоҷик як саҳми худашонро гузоштанд, ҳамчун мусбат. албатта яке аз онҳо ин албатта Спитамен ба шумор меравад ки вақте ки юнону мақтуниён ба хоки ҳудуди мо ҳуҷум карданд, Спитамен чӣ қадар барои ҳифз кардани ҳудуди худаш бар зидди онҳо ҷонбозигаҳо кард, мубориза бурд. ё ин ки баъд аз Спитамен масалан вақте ки арабҳо ба ҳудуди Хуросон ва баъдан Моворуннаҳр ҳуҷум карданд, гӯем Деваштич чӣ қадар бар зидди онҳо мубориза бурд масалан, ё чӣ қадар шӯришҳои калон ба амал омад ки яке аз калонтарин шӯришҳои исьёни муқанна ба шумор меравад ки хилофатро албатта
ҳокимияти хилофатро ба ларза овард бо шӯриши худаш. ҳарчанд ин шӯришҳо пахш гардиданд, лекин дар таърих як мафҳум аст: ҳар як ҳодисае ки ба амал меояд вай албатта оқибат дорад, аҳамият дорад, хоҳ ба мақсад расида бошад, хоҳ албатта нарасида бошад. мин баъд аз сомониён ки асри тиллоӣ ёдрас намудем, чунин шахсиятҳо албатта боз буданд. масалан вақте ки дар бораи ҳуҷуми муғулҳо муаллима ишора карданд ки омаданд дар ҳудуди осиёи миёна як геноциди азимро албатта анҷом доданд ва аз рӯи он сарчашмаҳои таърихие ки аз давраи асри миёнагӣ боқӣ монданд, муҳаққиқоне ки вобаста ба таърихи ҳамин ҳуҷуми муғулҳо албатта корҳои илмӣ анҷом доданд, ҳисоб диданд ки дар натиҷаи ҳуҷуми муғулҳо зиёда аз геноциди 10 миллион нафара ба амал омад. ин он шуморае ки дар сарчашмаҳо зикр шудааст. мо чӣ қадар чанд миллион зикр нашудааст, ина мо намедонем. ва маҳз ҳамин муғулҳо ки бо як ваҳшоният бераҳмӣ ҳуҷум кард, ҳамин Темурмалики тоҷик бо ҳамин 1000 нафар сарбозаш барои ҳифз кардани шаҳри Хуҷанд албатта кӯшиш кард. ва аввал дар дохили қалъа мубориза бурд. вақте ки дид ки сарбозони муғулҳо, бинед муғулҳо аввал бо 25000 лашкар омаданд, боз 20 нафар ҳашариён омаданд, боз 50 нафари дига, ҷамъ 75000 сарбоз бар зидди лашкари 1000 нафари Темурмалик мубориза бурданд. ин ҷасорати хеле мардонагӣ аст. ва дар натиҷа дид ки дуюм марҳила дар қалъаи Хуҷанд албатта дар ҷазираи Хуҷанд албатта ба амал омад. ва вақте ки дид ки тораф талафот зиёд шуда истодааст, маҷбур мешавад ба воситаи дарё ба дигар самт албатта ҳаракат кунад ва то дами охир бар зидди душман албатта Темурмалик албатта мубориза бурдааст. ва корномаҳои ин шахсиятҳо албатта абадӣ дар ёди мо албатта хоҳад монд. ва мин баъд гӯем дар асрҳои 17-18 ки аз асри 18 сар карда ки ҳудуди як қисми ҳудуди ҷанубии Тоҷикистон дар ҳайати аморати Бухоро буду, қисмати шимол дар ҳайати хонагирии Қоқан, албатта аз сабаби беадолати баъзе ҳолатҳо ва албатта шӯришҳои халқӣ маҳз дар ҳамин давра ҳам албатта ба амал омаданд ки яке аз чунин шӯришҳо ин шӯриши восеъ дар солҳои 1885 1888 албатта ба амал омадагӣ аст ки ин ҳама албатта барои чи аст? Барои албатта ҷорӣ кардани адолат, барои аз зулму юғи аҷнабиён халос кардани ватан ба шумор меравад. ва имрӯз мо ана ҳамон ҷасорату мардонагии ин шахсиятҳо, ин абармардоне ки дар давраи қадиму асри миёнагиву давраи нав албатта корномаи худро анҷом доданд, мо инро дар симои пешвои миллат муҳтарам Эмомали Раҳмон мебинем. зеро чуноне ки мо медонем дар солҳои ҷанги шаҳрвандӣ ки худашон ҷони худро, ҳаёти худро ба хавф гузошта дар давлати ҳамин ҷангзадаи Афғонистон худашон рафтан барои вохӯрӣ. метавонистанд ягон муовини фиристонанд масалан, не худашон рафтан. ва як сухани бузургашон аст ки то вақте ки дар Тоҷикистон оромиву сулҳ албатта пойдо нашавад, ман худамро ором ҳис намекунам. ва албатта имрӯз насли ҷавон дар он гӯем шахсиятҳое ки дар давраҳои гуногуни таърихӣ барои ватан ҷони худро аз даст доданд, барои ватан мубориза бурданд ва имрӯза корномаҳое ки муҳтарам Эмомали Раҳмон барои пешрафти Тоҷикистон, барои пешрафти иқтисодиёт ва дигар соҳаҳо ва муаррифӣ намудани Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ албатта кӯшиш карда анҷом дода истоданд, албатта бояд қадр кард, бояд донист ва ватанро бояд дӯст дошт. ташаккури зиёд, саломат бошед. ва тамошобинони азиз, вақти ҷудо шуда ба барномаи сиёсӣ, таҳлилӣ, амният ва ҷомеа ба анҷом мерасад. мо силсила барномаи худро бахшида ба истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, он нуқтаҳое ки инҷо гуфта нашуданд дар барномаҳои оянда идома хоҳем дод. бо истифода аз фурсати муносиб аз номи масъулини барномаи сиёсӣ, таҳлили, амният ва ҷомеа ва аз номи тамошобинон ба ҳар як коршиноси имрӯзаи барнома изҳори сипосмандӣ баён мекунем ва фикр мекунем ки ҳар як шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон баъд аз тамошои ин барнома бояд дарк кунад ки ҳимояи арзишҳои миллӣ яке аз вазифаҳои муҳимтарин новобаста аз кору фаъолияти ҳар яки мо ба ҳисоб меравад. то барномаҳои оянда сиҳатманду саломат бошед. хайр.